Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Salah satu alasannya karena nilai pahala amalan dilipat gandakan di dalamnya 1000 kali lebih besar daripada pahala ibadah di luar Ramadan. Imam An-Nakhai menyebutkan, "Saumu yaumin min Ramadana afdalu min alfi yaumin." Puasa satu hari di bulan Ramadan lebih banyak pahalanya daripada puasa 1000 hari di bulan yang lain. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Satu kali tasbih di dalam bulan Ramadan lebih banyak pahalanya daripada 1000 kali tasbih di bulan yang lain. Wa raka'atun fihi afdalu min alfi raka'atin. Satu rakaat solat di dalam bulan Ramadan lebih besar pahalanya dari 1000 rakaat di bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.